Astronaute. Patrik zove Sunđer Boba, Patrik zove Sunđer Boba, prijem. Sunđer Bob zove Patrika. Prijem. Patrik zove Sunđer Boba, volim da krčim, prijem. Sunđer Bob zove Patrika. I ja. Sunđer Bob zove Patrika. Poslušajte, prijem. Njam. Patrik zove Sunđer Boba, slast je sletela. Vas dvojica astronauta možete da jedete mančmelov, a ja ću da pojedem konzervu švedskih ćufti od algi. Čim uzmem otvarač za konzerve. Ljuslave, zar nisi poneo otvarač za konzerve na izlet? Nalazim se 4 metra od kuće. Ali ovo je divljina. To se ne uklapa u kamperski duh. Stvarno si mlakonja. Dobro, daj mi mančmelov. U redu. Osim što pljujete hranu na mene, šta još radite da biste se zabavili?